Hero bantu bacu turabakunda cyane, turabasuje cyane kuri kamera za Utuntu n'Utundi TV. Twakiriye rero uno munsi umutumigwa, n'umutumigwa tugiye kuganira nawe kuri uyu munsi. Umutumigwa wacu yabibwira amazina yiwe. Amaze nitwa Manariyo Angelique. Wakwiyegeza akamikoro. Nitwa Manariyo Angelique. Ndafise umugabo umwe. Ndafise n'ibibondo bibiri. Yego. Uri umurundi kazi turumva uvuga ikirundi. Bo sisi ndi umurundi. Niko rurimi nkunze gukoresha nyene mvuga muri sinema nyarwanda. Yego, ntabwo uri umurundi. Sisi ndi umurundi. Yego. Turakwakiriye rero kuri kamera za Utuntu n'Utundi TV. Amazina yanyu ninde ngo wibutsa abadukurikiye? Nitwa Manariyo Angelique. Angelique. Hamariko nkina nitwa Nzahare. Nzahare. Nkubagiye akabazo, ukina muri filime iyihe? Kuri channel yitwa Happy Group. Hama nyene filime ni nyinshi, comedy n'amafilime nyarwanda ni menshi. Mukina? Dukina. Yego. Okay. Rero nanje uyu munsi nagutumiye kugira ngo tuganire kuvyerekeranye na filime. Nanje hari umushinga wa filime ngiye gutangira gukora. Rero nagutumiye kugira ngo tuganire, menye gahunda nimba wakwinjira mu mushinga wanje ngiye gutangizaho filime. Urumva uri tayari? Ndi ready. Ntakibazo. Kuko nizo ntego zanje kandi nizo nzozi zanje. Yego. Umugabo wawe urumva ashobora kuba yavyemera ko mushobora kuba wakina filime? Umugabo wanje niyombutse. Kuko arazi nizo nzozi zanje kuva mu butoya bwanje kuva twomenyana. Yego. Kubariye ko je mfite inzozi zo kuba umukinyi wa sinema nyarwanda. Yego. Mu bakinyi ba filime bari mu Rwanda, nuhe mukinyi ushobora kuba wiyumvamo cyane yama ku mutima wawe? Jewe umukinyi ndaba umva nyene mfise intego nk'izo kuzoba. Ukumva wishimye, ukumva ufite intego yuko uzigomba kuzaba nkawe? Umukinyi ndaba nkumva nyene nifuza kuzomera nkawe. Yego. Kurya mugore bita Intare y'Ingore. Hama nujya bita Fabiola. Nujya bita Alphonsine. Mu bagore bajya nibo numva nyene shaka kuzomera nkabo. Cyo hanje hazaza. Noneho mu bagabo, umuntu wumva ufana cyane mu bagabo, mu bakinyi ba filime uvuga ati uyu muntu ndamufana ninde? Mu ba comedy nkunda Danizo. Hama nkakunda na Nyagiso. Na Patino. Yego. Abo ni bumva yuko bakugera ku mutima? Bagera ku mutima kweri, mpora ndabaraba umunsi ku munsi. None se kuri ino channel yawe Utuntu n'Utundi, kuko ejo cyangwa ejo bundi bashobora kuba bakubona, ni igiki wabisabira kugira ngo nabo ni bakubona bashobore kuba banaguhamagara bakaba banagukinisha muri filime zabo? Nozo basaba nyene namba bamboye kuko nyene ntarazamuka kandi nizo nzozi zanje. Yego. Nifuza kwamamara kuko nabo bamamaye. Yego. Kuko nizo nzozi zanje ndabikunda, ariko mbona nyene hari aho ntaragera. Yego. Nifuza nyene baramutse bamboye ko nanje bonzamura nkashika ku rwego nanjye nshaka gushikaho. Yego. Kuko ndafise impano. Urafite impano? Ndafise impano. Urumva na amahire ku mushinga wanje ngiye gutangiza wo kuri Utuntu n'Utundi TV, wo filime tugiye kuzaza ducishaho z'uruhererekane. Ntekereza yuko nawe nimba ufite impano, nawe izo filime ugiye kuzaba uzirimo. Ugiye kuzaba uzirimo, urumva yuko ari sawa. Wambwiye yuko ufite umugabo. None se ubu ngubu nkubagije akabazo kagira ati, uramutse baguhaye role yo guteretana n'uyundi umugabo, iyo role wayakira? Zeno yakira
apana ariko bimwe byo kuryamana mu buriri mwambaye ubusa kuko cendi n'umukizwa ndarinda ubuhamya urarinda ubuhamya sinoreka gukina sinema nyarwanda ariko nanone sinokora ibintu by'ibishirasoni yego sinokora ibishirasoni yego okay numva ari ibintu byiza cyane ikindi bashobora kuguha roli yo urumva yuko uri umurokore uri umukizwa urakijije bashobora kuguha roli yo gukina uri umupfumu urumva wabasha iyo roli kuyikina no ikina kuko burya iyo roli y'ubupfumu yego ndazi nyene naho uburi kuratanga inyigisho yego urayikina kuko hari n'izo nakinye nyene ndi umupfumu kuri iriya cyane wambwiye ya Happy Group ubwo rero nuko cyane yanyu uvuze ngo yitwa Happy Group ni nawe usanzwe ukinira niho nsanzwe nkinira nyene kuri Happy Group nanjye ndaja kuyireba nyi following nze nyireba ndaza kuyireba kabisa hanyuma urumva wishimye kuba mu mushinga wanje wo gutangiza filime urumva wazawuzamo jewe burya numva nananezerewe ariko nanashimira cyane mugabo Seminani niwe yatumye nzamuka nyene ngera aho ndi nja muri sinema nyarwanda yego Seminani niwe yatumye ngera aho ndu naho bitaragera kure ariko kuba ntanguye kugira nyene nk'umuntu w'umunyamakuru yompamagara ati ngo ndagukoresha ikiganiro ndabikesha Seminani yego kuko niwe yanyamamaje anshira kuri channel ye yitwa Happy Group ndakina nyene comedy nakina na sinema nyarwanda biranejeje cyane rero ntabwo wombarira ngo nzemo ngo mbyanke kuko n'umunezero kuri jewe ndiko ndaduka nje imbere yego okay rero channel yacu urabona iracyazamuka twege abo turiko turashaka kuzakorana nabo n'abantu dushaka yuko baza tugatangirana ariko urumva ntabwo turagera ku rwego rurerure guko bashobora kuzahita duhemba abakinyi baje gukina ariko ari agatike kashobora kuzaza kaboneka urumva ivyo bintu wazaba uvyihanganiye mu gihe channel yacu yazamukira oya nta kibazo kuko jewe nizo nzozi zanje kugira nanje ngiraho ngera yego ntabwo nobyanka kuko nanje bino biba bimeze nko kwigumuka yego kuri uwo mwanya uba utari kurakwinjiriza ariko hazogeraho hakagira igihe kwinjiriza yego watubwiye yuko uri umumama w'abana babiri ufite akazi ufite akazi none urabona bizakorohera nk'umuntu ufite akazi kuba umunsi twaba dufite shuti yo gushutinga wazabona umwanya wo kuza gushutinga ibintu byose urabiprograma kandi bigakunda mbega no kuko jewe urikorera yokunda ko nokora mu gatondo yego shuti tukayikora ku mugoroba shimwe nyine nkahara kimwe yego nkavuga ati no munsi ndaja muri shuti yego hama ejo nzoja mu kazi yego okay ndumva ari byiza cyane je icyambere reka manze ngushimire ko witabiriye ubutumire bwanje ikindi ndagushimira ko wigomwe umwanya wawe ukaba waretse ibikorwa wari kujamwo ukaza kuvugana nanjye kugira ngo dupange umushinga wanje wawishimiye iko nawishimiye Seminani se ubuse ntazahava kuba ko wumva ari we mwari musanzwe mukorana gusa azashobora kukwemerera yuko ushobora kuja mu yindi filime kandi wari ufite undi mu boss Seminani ni umugabo mwiza umuntu mwiza utavunana mu mutwe woroheje cyane yego naho nyene ubona ko ari umuntu w'umusirimu afise amafaranga ariko araca bugufi yego yubaha abantu yubaha umwanya w'umuntu n'igihe cy'umuntu aracuba yego ndazi rero ntiyonyankira ariko nyene nanje sinovuga ati ndihaye uruhushya yego byose bako wewe umusaba ubwo rero uraza kuma nomero yiwe kugira ngo nze kuvugana nawe
nari nka mwese aramutse abyanze yagenda bite? aramutse abyanse aramutse abyanse nanje sinoza nago wazi sinosuzugura murongozi wanje sinobitinyuka. ubwo rero bivuze yuko nanjye nta kwizera ariko ntabwo yo byanga ndamuzi neza aranyubaha kandi nanje ndamwubaha. yego niwamusaba ndazaza kuntanga azi ko atari biba banyoherejemo. yego arazi ko yashatse kunzamura. ubwo rero ntiyo kumva ndiko ndaduga nje imbere ngabyanga. yego okay je ni byiza cyane. hanyuma se ko umugabo wawe yakwemereye kuza muri filime ukaba uvuze yuko wikorera iyo business nabona wafashe uyundi umuyobozi uko yobora muri filime ntago wumva yuko bizaba ari ikibazo cyangwa se navyo muragenda mu biganireho n'umutware wawe kugira ngo uze kuza muri filime navyo abizi? Yose arazi ko ndabikora. Arazi ko ndi umukinyi wa sinema. yego ndamubariye ko narose undi muntu twoza turakorana. bakaba babaye babiri naho nyene ntiyo kumva ari ikibazo. yego rero ndagushimiye kabisa. urumva yuko nawe ufite ushaka ejo hawe heza. urumva urashaka wanavuze yuko ushaka kuzamera nk'aba Intare y'Ingore ba Fabiola abantu ngabo nibo ushaka kumva yuko nawe azagera ku rugero nka ruriya. kubera Imana rero wanavuze yuko uri umurokore kubera Imana bizashoboka. yego nigiki se wakwisabira nka Fabiola? numvise yari umuvuga mbere Intare y'Ingore numvise umuvuga mbere. nigiki wamwisabira ku buryo uvuga ati aramutse abonye nk'iyi video yanje akaba yumva yuko yanshyira muri filime, nigiki wamubwira? je Intare y'Ingore kubera ko je navutse ndamuraba. yego nakuze mu kubyiruka kwanje nahora ndaba ya filimi ijya Intare y'Ingore nyene. yego aho yakina ari Intare y'Ingore. yego ntarashaka nakunda kuza ndayiraba ndayisubiramo kenshi. yego numva ngitse intego kenshi ko uwazampa nkahura nawe. yego aramutse abonye nkino video yanje naho nyene twohura. yego akanshyira muri filime akina. no mushimira yobangiriye neza. ntekereza yuko ubutumwa bwawe byanga byakunda iyi video ashobora kuzayibona akaba yanaguhamagara baza gutanga nomero zawe. ari nk'umuntu yagukenera baza gutanga nomero zawe kugira ngo umuntu aramutse agukeneye akaba yakuhamagara. hanyuma ariko ikibazo kihari nuko numvishije boss wawe ari ukurinda kumubaza. none se bibaye ngombwa umuntu akaba yakwihamagarira atanyuze kuri boss nabwo ntabwo wabyemera? Ntabwo nobyemera nkuko nimero bompamagara. yego ariko nanje nyuma nyene mbanza kubaza boss nyene wanzamuye. yego rega ndamwubaha cyane kandi kuko nawe aranyubaha. yego sinomwereka rero ko ndamusuzuguye yomera nko kwimuwa guhaye. yego ni byiza cyane. hanyuma nakubagiye ngo ni igiki wakwisabira Intare y'Ingore kugira ngo ari nkamwe abonye no video akaba yaguhamagara ati ngwino mwana wumva yuko wakuze unandeba video za filime zanje warazirebye ati ngwino dufashanye nakuboneye rero ugomba gukina. nyine ico no musaba nuko yo kwemera ko naza turakirana. naho yombonera nyene naho nokina ari wanjanye umva naho byonezeza. yewe na Nyagisa numvise umufana nawe hari ikintu wamwisabira reka? na Nyagisa mbariye ati ngo tuze turakinana. yego aho byone norara n'inkweto. warara n'inkweto? warara n'inkweto? yego hama turabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire nabahaye kandi turabashimiye ko mwabashije kwigomwa imirimo mwari gukora mukaba mwaje kuri ino channel ya Utuntu n'Utundi TV. ikindi nagira ngo nkubaze tubaye
twabashije kuvugana tukumvikana wazaza uboneka kangahe mu cyumweru? Utegwa mwe nigiye mukorera nka gatatu mu cyumweru urumva waboneka? Egaje noboneka kuko je nkora ibintu nk'uwikorera. Ukora ibintu nk'uwikorera? Kandi n'ubundi noba ndiko ndikorera ndazi. Noya nta kibazo gose, ibintu ni munange kavuze babandi. Rero reka tubashimire cyane kuba mwigo mwe mukaza kuri no channel ya Utuntu n'Utundi TV. Dushimira cyane abantu bakomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Hanyuma watanga nomero zawe kuri telefone wagukenera akaba yaguhamagara. Nimero yanje nkoresha ihoraho. Yego. Ari habaye kuri telefone no kuri WhatsApp. Yego. 072. Yego. 43. Yego. 24. Yego. 909. Yego, wayisubiramwo? 072. Yego. 43. Yego. 24. Yego. 909. Okay, turaza kwishyira ku ikiganiro ku buryo nihagira umuntu yagukunda muri abo bantu bose wavuze, ari Nyagiso, ari Intare y'Ingore, akaba yaza guhamagara, kuba wosanga nawe umugisha wawe unyuze kuri Intare y'Ingore cyangwa se Nyagiso, nta wamenya. Turabashimiye rero abantu mukomeje gukwikirana Utuntu n'Utundi TV kuri ino channel, mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Murakoze cyane, murabagaciro.